Masih kembali spesial buat semuanya. Kakek Ayah Robi, Mama Robi, Mimi Robi, Bunda Orel, Kakek Ayah Elisa, Yoyot, Bapaknya Arsa, Mimi Arsa. Ditarik maning yo, diblonjot maning con. Bisa nganggo pengalaman ora gampang dirayu ning sampean kenajak ngomong sayang sering ngomong cinta ning buktine cuma gawe lelarangan. Iya Kumis Macan, terima kasih. Ngomong manise kaya madu wong wadon sapa bae kerayu sering janji palsu modal ngerayu saban wadon cintane pasti ketipu. Toma masih The Boy saya potretnya spesial. Salam beranak ke zaman Anda Bapaknya Setop. Manis ning awale pahit ning akhire pahite kaya pertawali bae janjine sampean arepi enak katen tapi buktine cuma di kontak tapi dewe ditinggal durung dipegang. Cukup tahu aja. Waalaikumsalam. Dasar wong wadon pengen ciam pisang. Cukup tahu aja. Hari ngomong manise kaya madu wong wadon sapa bae kelayu. Mama Robi, Mimi Robi, sering janji palsu modal ngerayu saban wadon cintane pasti ketipu. obat. Cukup tahu aja. Waalaikumsalam buat semuanya. Kangge Bunda Orel, Nok Chanil, kangge Ayah Elisa, kangge Yoyot, Bunda Arsa, Bapaknya Arsa, Mama Robi, Bibi Robi, Bos Wedus, Mama Robi, ditarik maning yo. Manis ning awale pahit ning akhire pahite kaya pertawali bae janjine sampean arepi enakaken tapi buktine cuma dikontrakaken. Rapi dewe ditinggal durung dipegang. Dasar wong wadon wantet ciap pisan. Wis sepisan nganggo pengalaman ora gampang dirayu ning sampean najan sering sayang modal ngerayu ning buktine cuma gawe lelarangan.
kasih.